ما بخير بقى تماشاوانا إجا ده برنامج بريدا لقل ما مستمع مسانج ما بحثا كردولوجيا كفشارتي وأنتي كردولوجيا لتركيا كربو إجا بس عبات أخذها بس عبات أخذ بعدهم دكان بري ما مستمع ما بشي عوضة ما بحثا كردولوجيا فشارتي كنت تقول جبور رابورين عسكري وجبور رابورين دولة تشيكن ويك جابوا يا أشكالك والخلقية بلادكن جبوا أسيميلاي كرني وجبوكو ميجي خلقية تيك بدن جانها أماتن كداري بله أمي بحثا كان منين دنجي بكن كو يك شوان ديسا يكي بنافدار كنت ناس كرن زياغو كاب مشهورة زیاد کاب دما امپراتوری عثمانی داشت مبارز بحث کرد دما اتحاد ترقی دا و یکش برپرسیارن و پارتی بو یکش اندام کمیته مرکزی بو او بخواش بر کج دیاربکر بو هاوی ج کرده ها بو کرد باش ناست کرن و وی بره ام بیشن بره کو بکوه کمیته مرکزی اتحاد ترقی لسر کرده هن خباتن وی لسر کردی ام بیشن زمان کردی انخابات ویچه بون حتی تشتک بالکش کو صالح بگهینی صالح بگهینی دادم سریلدان الشيخ سعيد ده یکش کومتان هری ام بیشن هری نیز الشيخ سعيد بو دستی راست وقت بیشن یعنی الشيخ سعيد حتى وی بعوی ناود که مجاهدين رئيسي أولي يعني قماندان هري مزن بو أو مثلا جي كده بحث دكاد بيجا بريكو مشروطية إلامي بسالة 1950 ده أو جل ديار بكري بقاوي دمي تكليوي وزيوكات برباش بقاوي وقته بحث دكاد بما جارك شعران أحمد خاني ما دخاندن دبي زيوكات قوتبو ويدمي قوتبو ملتك كو خدي أدبيات به چما خدي استقلال نبه خدي سرخبوني نبه يعني ويدا متشتكو ساقوتيه دبي باشي او بو بيجن برپرسيار اتحاد ترقي بشتي مشروطيتي و دفجوه باوري بردا لما فكري خواه دا باوري خواه ما دوماند اجازياغو كارب ما باري تدي ما بچك بحث کرو ما گو دما شرعی کمی جهانی داشت با اسمیره کردن کرده دابون کوچ کردن و ما بحث کرد کو جبو کو کرده باشتر ناس بکن هن خبات دبی بین کردن با ناس کردن وان با کو وی کاری باشتر بکن زیاد کار بشی ببین مبستی سال 1914 ده انکته که آماده کریه کو ام بیشن شاندنه او انکتش همو برپرسیار اداری را شاندنه این لکردستانه کو لگور وام پرسان برسیب وام پرسان آماده بکن انکتی سرناوی کی چیل که انکتی سرناوی دولتی اره باوا کی فره آگاداری درخه کرده درخه زمانی وان جوا کا کرده دینی وان تشتین تفرعات بیشتر لگور وی انکتی باعثنا تثبیت کردن مثلا دوی وقتی انکت دشینه تعلیمات نامه که پیوند دشینه دوی de mesela BC Türkiye Götü'ne yani Kürtlükle ilgili tüm materyallerin orijinalinin ya da kopyalarının İstanbul'a gönderilmesi. Yani Götü'ne her tişte kulisar kurda ambejin belge ve materyalin neviski bana bir şeyin İstanbul'a yani öyle de mi hinve de mi tişten lisar kurda kom kirine. و ام دزانن کو دما جمهوریت ده تری حتی به دما داوی چه تشته کردی بونه خبر خبو yani مرد کاره وساب فکر کو دولت چه دما اتحاد ترقی چه دما کمالیست ده او تشته کو ما بحث کر و نه بحث کن yani دو تشته بون یک عالی کی ده خواستن ام بیشتر شعور کرده او زانی نوان لسر زمان وان سر تاریخ وان ام بیشتر پاخش بکن والا بکن وقت مر بیشتر یعنی تشتکی متونه یعنی میجی وان جواب تشتا پاخش بکن آری کده یعنی اگر مر تشبیه بیشتر آری کده جی تجربه بکن بتشتین سخته بتشتین نو بدراوین به آگاهدارین غلط ام بیشتر وقت دی مر چوا آن کامپیوتری ده دیسکت هنر مثلا تو پیشی والا دکی پاش تجدیدی بوی هایی یعنی کرده فکر و رامان و شعور کرده
خواستن بگوارینن و حتی درجه کشی بیتشتی ام بیشن کرنجی او مثلا کو تدیم مگو کتابین یا بلگه کردی کم کرن و امها کرن او هر بردوام بو مثلا جیکی دا او بحثت که ممدوح سلیم بخواه بحثت که دبیجه خلی خوالی تدی خباتی می امزان لسر زمان کردی هنه دبیجه وی گرامرک کردی ببخشین فرهنگ کردی آماده کربو کردی و همبری گوترین کردی عربی اوانج نفسانده بو دبی او فرهنگ مسودان بیجن دان محمد مهری هلال داوی کو او جبر کو او کرد رجالات و کردستان رجالات و کو فارسی اوانج او بنفسنا ایجاد به زیاکار پاشه او جوی گرتی او شوتان دی یعنی وی بخواه مثلا خویا پشتی کو بو اندام کمیته مرکزی اتحاد ترقی اند دست فکر هرچند علاقه به کردارا هب و حتی هم دزانن کو مثلا کرد تعاون و ترقی غازت سی ده دو روزنامه ده مثلا شعر کوی هیا ام بیشن حتی لسر وی آگاهداری هیا کو لسر زمان کردی گرامر کردی فولکلور کردی خبات کریه لی وکی ما گفت یعنی پشتی کو او دناوی تعترقی ده دخبته ایدی اوایت یک جارته گوارتن هر وهاوی خباتا کوی دن هیا ده سال 1922 ده تشتک آماده کریه کدی داوی و کتاب درکت Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler bu navi. Ve enteresan ku Doktor Rıza Nur bastike ku bu iddia nefsandın. Yani mesela hatırayın xaba ev xaba bastike bir havi tane çend cümleyi bakayım. Böylece Kürtler meselesi beni üzüyor. Ve Doktor Rıza Nur diyecek. Doktor Rıza Nurji demek ki vezir marife bu demek Kemalist'te demek Cumhuriyet'te. Ve Kürtler meselesi beni üzüyor. Bir şey yok ama bir gün milli davaya kalkacaklar. Bunları temsil etmek lazım. Yani asimile etmek lazım. Tetkikata başladım. Temsil unsurlarına dair kitaplar getirttim. Kürtler hakkında kitaplar buldurdum. Diyarbakır'da olan Zevki Alp'a da para yollayıp Kürtlerin coğrafi, lisani, kavmi, içtimai ahvalini tetkik ettirdim. Bir rapor gönderdi. Maksadım oranın bir Makedonya olmadan kökünden meselenin halliydi. Yani dövece mesela Kürt'e meseleki ciddiye sebebi bir problem ve hakiki netevi bukhazın. Boku evtiş nebe minhen lekorindan kirin, hen xabat mindan kirin, minhen kitapdan anin. O mecziyagoka Gökal Perişan da لسر Kürt'e لسر coğrafya ve zamanı ve revşavan civaki lekolnek çebike bişine ve rapora ki anadakir ev rapor ev kitebe ev ku mebahskir ev ku bir navihat çap kirin ev xabata wici disa merim vaki min got yani dikaravi dinav çapçava ve مگو آنتی کردولوژی یعنی کردولوژی و شرطی دوی چارچو کردولوژی و شرطی در اصل خود چون که اویا نجبو جواتی نجبو چاپ کردن بود راپور بیان کردولوژی و شرطی هم بیشن بکو راستره شو کتاب اویج وقت درکرد گفتن ویاج کتاب خانه دکتر رضا نور هاتیه گفتن کومالی او چاپ کرد کومالی چاپ کرد پاشه و داوج نور هات چاپ کرد ازیای بری حشتیا و داوج نور هات چاپ کرد او جخوا زده درج نکن مثلا نسخه کوی دانه آتاتürk دبیجن چند نسخه چکر نویدمی والحاصل يعني اوجي دوي چارچوا کردولوژیا و شرطی اکومه بحث کرد دوی چارچوه ده جبو آگاهداری جبو مرو دولته yani دوی چارچوه مثلا تشتک دیسه enteresan dezgah Türkiye bu hinci bağvaki hay Türk ocakları da gotunjere ocağın Türkan bir Türkiye ama dezgah nasyonalist bu dezgah eva Türkiye bu yani hatta mesela mehen rojnamen Türkiye'de xwan de salin 1920 de bejin demek jina Mustafa Kemal Latife او جي مثلا يكش بار بسارن ويا بويا بيشتوي دمك
دريج ناسيوناليستين حشكم بيجن باشا كوبون مهبة يعني دوي خطي ده ناسيوناليستين وسع دزگاه اداره دكرن وانا مثلا دسال 1900 يعني 20 ده 25 ام بيجن انترسان هم كتابين دراخي كردا ده انشاف كانين بالروسي انجليزي الماني فرنسي عربي دانا ترجمه كرن دانا ترجمه كرن لنجبو كو تشاب بكن نشي بكن برا بكن خلق بخوي نجبو خو جبو كو دراخي كردا ده ببن خدي آگاداری يعني انترسان نقول انتي تشيكن اري مهم مثلا دمي يكي دن بخوازه لسر كردات اشتاق بنفسنا اللي يكونك بك قبخه جزاكي جران هيا لأو جبو خو دكن جبو دولته مثلا في تشتي دكن وشارتي دنا خو في تشتي دكن ل مثلا يكي دن كردكي يا تركي ام بيجن تشتاق لسر كردات بنفسنا يا ترجمه بك امكانتنا كو چاپ جزا بخو لمهم او بخو دكن حتى مثلا تشتين دنجي ام ايرو زانن كو مثلا زياغو كالبو عدنان مندرس دبيجن يعني كتابة أو بازل نيكيتين لكيورد أو مثلا دانا ترجمة كرن بوخا أم بيجن كان نمونين دنين وسعنا مثلا تدي أنا دبيجن تارتا يعني أم بيجن دزقا راديو تلفزيون أتركا وأنا مثلا كتابة حسن عرفاها دكيورد أو إنجليزي أو باشك دابن ترجمة كرن بو تدي دزگاه رادیوی بو و چای تلویزیون تو نبو و سالا دا ترجمه کرن و دنا ام بیجن و دزگاه دا بلاف کرنه جبو ای برپرسیاره دیسا مثلا کتابه که اوه تزا مسعود فانی او جی کردکی جتری 105 کسبه ترکی دبین 150'likler یک جوان بو وقت لفرنسا تزاوي لا ناسيون كورد سون ايفولوسيون سوسيال يعني ام بيجي ملت كرد و بيشكتنا يجي ايفولوسيون هو جواكي مثلا او تاز يعني حتى وسائل داوي هاي كسي لتركيا زاد جيتنا ولا سركي او مثلا سركي دزغها تاريخ تركا تاريخ كرومو يعني سركي و ویا دده پروفسور ما گوادن بحث کرد حسن رشید تانکوت دبیجا ویا او بکه سر بسکنه بخوینه تدقیق بکه که اویا چقاس به تزین ما يعني تشتكو ام جعلي تاريخي ودبيجن چقاس هبدو دگرن ناگرن آگاهداری بدمه دیسه يعني مثالی موسى هنا چند مثالندن بيجن وزيادة درينا كم مثلا كتابك مايفسكي هي كتابك بناوي روسياوي وانسكي بدلسكي ولايات يعني لسر بدلس وانا ببخشينا ولايات وانا بدلسه مايفسكي يكي او كي عسكري روس نفساندي جعلي تاريخ جعلي عسكري لزدتر تدي استخبارات عسكريه معلومات عسكري لا مهم مثلا عسكريه تركيا ابي دا ترجمه كرن و سال 1914 ده چاپ کرنه چاپخانه عسکری ده دیسا مثلا کتاب آوریان او جی دیسا دراخ کرده ده دیسا عسکریه ترکیه اویا دا ترجمه کرن روسی کرنه ترکی دیسا 1926 ده چاپخانه عسکری ده چاپ کرنه بیجن مثلا تشتکدن که تبیرامن مثلا ما مصطفى محمد امين بوز اصلا تدي ماموزين لتركيا لقال ترجمه نشر كر وشاندن بيجن 68 ابو ولا مجبر كو قبخه مثلا او هن پیشکوتنه که حمزه مکسی سال 1919 ده وقت او کتاب چاپ بو جره نفسانده بو با واسطه وقت او کتاب چاپ کرد یا نشر کردن بیجن او پیشکوتنه و زیادار خسته بود جبر کو دکار جزا بخواه لی مثلا جی که دارم ناوی دا جینک ریز توننه او جی های لی او پیشکوتنه جباوی دو بیجن مثلا او حسن رشید تانکوت پروفسوری که هم بحث دکن اوی مثلا جبو خواه یعنی که او دوی پیشکوتنه دا چه هیه
باکو فهم بکن مثلا دا ترجمه کرد دا یعنی یکی کرد ترجمه کریه وان نمونه اجبو چی دی بیجم یعنی اول تشتک گرینگه کو و دم کرده بخوا یا یکی دن لسر کرده نممکن بو مثلا کتابک بنفسینا تشتک لیکولنک بکه تشتک ترجمه بکه چاپ بکه اگر ممکن باشه و جزا بدن اج خود دان یعنی چند تشبس وقتا چه بون لیوانا جبو خوا دولت جبو خوا تشتنا کرن ایرو مثلا آرام جه چه به بوی هاوی قوادنی بچک ما بحث کردم بیشن تدی ما گو گلک راپور دانه آماده کردن او راپور جی هر وا دیساج بو آگاهداری پیدا بکن یا وک امبر مشاویر یا استشاره بکن کو گلو او اسیمیلاسیون کرده و چاو به او پرسا کرده ام چاو دکارن پیشی لی بگرن امبرین پیشکتنا تفگره کردی جبو ویتشتیه بالصدام يعني شد الدم عثمانية شد الدم تركيا جمهورية تركيا ده بالصدام رابور نوسعنا قاعدين من بحث أو كتابة لسه درس متده أو كنا جو كماندانية عسكرية آمادة كريه مثلا لور يعني من نمونة قال كنا استني جور مثلا نمونة كات بيرا من أو بكم بس أو بكم مفتشك بناوي حمدي بك مفتش الملكية دقوت الجرا أو يا رابورك دنفسنا مثلا دوار رابور ده ما قلتوا تدي ما قلتوا أو رابور وسائل كردولوجيا وشارتي ما بناف كربو بعواك الرئاليست جانا تشتا وكري دنفسنا يعني مثلا دبيجا بيشنيار نوي يعني بحثا كردين درس مدكا دبي az çan cümle tane Türkiye'ye bakıyorum. Ve sürüleceklerin arazisine Türkleri iskan etmek. Dersime. Evet. Dersime evet. Bu islahatın icrasından sonra 25 sene devam etmek şartıyla mefkureci unsurları memur göndermek ve bunlara misyonerlik yaptırarak havari Kürtlerini Türkleştirmek. Bu müddet zarfında mektep açmamak ancak 25 sene zarfında ahaliye Türklük his ve terbiyesini verdikten sonra mektepler güşad etmek. Yani dibêje em Kurdên ku em sürgün dikin, em Tirka bînin li cêwan bicî bikin. 25 sal divê ew Tirkên idealîst, xwedî em bêjin ew bîre Tirkîtî, em ê bînin li vê derê wê wek misyoner bixebitin, da ku Kurdên vê herêmê bikin Tirk. دوی دمیده دناو 25 ساله با دوی خواندگاه مکتب و نبن پشتی 25 ساله کو او شورا ترکیتی مدایه ما اوانا کرن ترک ذهنیت اوان بو ترک پشتی وی مرو دکاره مکتب وکد بیجه یعنی اول وکیلی مثلا وساد بیجه راپور دن دیسا بحثا او دکه سرگون کرنا کرده دکه مثلا او دسالم 20 ده بحثا ویتشتی دکه بیجه امالی که کرده جور سرگون بکن لی امی 500,000 yani گروه دمی 500,000 هجمارک پر مزنه ترک ام بینن امی لوی منطقه بجی بکن دیس از چند جمله ترکی دخوینم دو بیجه سال 1925 دو بی azami 50.000 nüfus sevk ve iskan edilecek. Aynı veçile 10 senede Yugoslavya, Bulgaristan, Kafkasya ve Azerbaycan'dan 500.000 nüfus celp ve bağlada arz edilen mıntıkaya yerleştirilecek. Yani de yani 5,000 kurcu mıntıkaya derken, Kurdistan'a derken, le ama 500,000 Türkiye'nce Yugoslavya, Bulgaristan, Kafkasya ve Azerbaycan'a eko koç kırına. Hatta yani van bici bakın daku mıntıka bu yani programın vanı نمونه نوسا زده نخواستم بلغارستان تگو تو زن دکترات دیار بکری گنده بلغار هایی گنده مالا ودا تایدمان جنانیمان ترکی بلغار انگش سالان سید بجنانی بدری بله وانا هرچند بسر نکتن او مسئله که دنه لمهم yani devlet خواسته چه بکه و چاوا ارتش به پلان و پروگرام مشان دنه از بحثاوی لکم
ودوا بلغالا دوان راپورا دا مروی تشتی وکریتر دبینه جبر کلور وکری نفساندنه يعني و اف بيغمان كردولوجيا وشارت زانن بروبلم زانن دزانن و جبو کو باشتر بزانن وان راپورا دا نفساندن يعني ايكو راپورا دا نفسانين جو وكي من قاوا دنج بحث كر ام بيجن ايه دكارا والي با دكارا مفتش با دكارا قماندان با کسی که لوه من خیمه یا بچه لوه داره مثلا لیکولین دکه مثلا یک جوانا دیسا دمه که لکردستان مفتش عمومی هبون وک تقریبا وک بیشتر والی کولونیالیست یعنی شمرگه والی سید بیشتر تقریبا تشتکو سابو صلاحیته که وانی گلک فرح هبو هر تشتی دکاربون بکن یک جوان عونی دوان دما محکمه استقلال یا سریلدان الشيخ سعيد بشتوي دوی محکمه ده وظیفه دار به هر وها مثلا او د سال 1943 راپور کی د نفسینه دوی مثلا بحث که دویجه او بحث سرگون کردن کرده دکه او تشتک پر نمونه گلک تراژی کومیک دویجن یا تشتک وسایه بحث کرده سرگون کردن کرده یا و د مثال سی دکه دوی امرك هاتو دياربكر او امر ام بيجن تعليمات نامك هاتي غلط هاتي فهمكر يعني نورمال وباواكي دن وسرغون تشي بوايا لي او ام بيجن بابشارن ودري والي او الحاصل كيه او غلط فهمكر هذا بيج بالكو غلط فهمكر دس بسرغون يكرن وقتها دس بسرغون يكرن جبركو غلط فهمكر بون قالك كسن او خاد بيجا يعني جخا سوجوان كردبون اللي او دبيجا تناو ده قال كسن بسوج بجناه جهاتن سرغن كرن نيسا او يا اجار تشتكو بيشتي دبيجا قال كان ترسان دبي جبركو او غلطي تشيبو غلطي يعني غلطات فهم كرن لي اغرينتر جبركو او غلطي تشيبو دبي اجار داس بولايات دنج كرن لورجي قلت ما بان ورشاندن امجي بشين يعني جيكو مثلا دولات وغلطي اخو بين فهم بك اجرا اخو بخوا وبيجا غلط كريه طبعا ما بان لو ديار وقت تشبي ام بين ولايات دن كردستان جي ام ما فيتش دو مكر يعني بس تشتي انترسان شيبونه يعني د مساله قلت دوار راپور ده جان تشتي پر ذكري كو مر اصلا دخونه ايرو مرتدي حيري يعني شاش دمينه مثلا ذكري ديسا رابورات ما بحثا شكري قواك وما قدامك وزير داخلي بو او مثلا بحثاوي كان باواكي ذكري دبيجا از كردياوي بيجم دبي مرد ام دزانن كو كنج ام بيجن ستران ليستيك دعوات جوفند عرف عدد د جيانا جواكي دا قلق جرينجن اوانا تأثير جوات لحسن تريدكن يعني دبي جبار في تشتي او دبي او تشتي وسع جواتك ملتك تاريخ خو كون آگاه دار دكن و تاريخ كون نو بيدا بهوا جريدن لو ما دبي ام دبي وسابكن كو ام وانا او عادتين وان ام بيجن عرف عادتين وان تشتي وانا كوما بحسكر وانا بعواكي خراب نشان بدن يعني او تشتي خرابن تشتي كو مرجع الشرم بك مسابقن كو دبي او مرجع الشرم بك درجه بعد ده ام وان تشويق تركيتي بكن وهروها لهجه وان زمانه وان ام بعواكي بريميتيف نشان بدن ام ناوي وان ديسا ويهاوي نشان بدن داكو وقتا ما ناوين تركيا ام بيجن لمنطقه لباجارة لقنداكرن جوارا او شيرين بين زمانه وان ديسا زمانه محلي قصداوي كردية مروسا بكا كو جوين او الشرم بكن يعني او مثلا ذاكرين نفسان دي ايجار تدي مثلا كولونياليستين كو شون لأفريقيا يا لولاتين دن دوتن ام جوا مدنيات يعني ام هون جواتك بريميتيفن ابتدائي جاهلا كولتورا وبكير تشتك نايه ام دخازن وبكن مدني يعني حتى مثلا او كتابه
او تدی ناشی تقولو بحث کرد نوعی کریه تونجلی مدنیت açılıyor yani تونجلی واد باج مدنیت رفته به yani او مدنیت و فرهنگ کلتورا کلور هیا او پریمیتیو او جامعه وزیر داخلی ویا وکری نفسان دیه حتی مثلا محقق توج دزانی گرک کرد دزانن کو پشتی جنتا 1960 سرکومار ترکیه جمال گرسل جنرالک بو او جارك مثلا دياربكر دش دياربكر جوينك بك او كك شدكه لور ذكري قوتي يعني قوتي كي جوارا بيجا كرد توري يعني سيزا كرد ديانين يوزنا تكرر يعني كرد بون اوقاس تشتك ام بيجا خرابه تشتكي خرابه كو يعني وقتها كاتك جوارا بيجا كرد توري بكن براكاش ورا ما بيجا ترك يعني كرد بيجا ترك يعني تشتكي تجيبه تقول انا باش نظام يلا بينقول يعني ترى تقول انا كاب كردي تازن قلت يا بشد دنجي حيوان نبغى ندخل دخل او بركو جوده سنه جماعه ناجس بو جماعه قصد بيش او باش نظام يعني بس مثلا تشتري ذاكري جيشتنا هو درجه كنت دكاره مثلا جو جوات روسا بيجا والجوات دنجي خناك خستي وي حالي مثلا امبيجن دسارن هفته دا تدي ما دغوت ولات برين كرد دغوتن كردستان كولونيه يعني كردستان sömürgedir. و دم مناقشه دور درجنا بين چنا بين چپن كرد و ترک چدنا بين كرد بخدا دور درج مناقشه چيده بون işte koloniye و نه koloniye sömürge çağaya falan tiştedi pırdat مناقشه kırın إيرو هرش أو تشت وقت قد ناطر مناقشة ملاج بيركلي يعني لازم خازم يعني بيجي مثلا أو بلجين كواز بحث كم دوان رابورن وان ده بعد ذكري أو تشتغل مثلا ذكري تبيجي مستملكة طرز إدارسي يعني دو aynı وقت koloni وقت sömürge de bir idare ediyor. Bu İngiliz Hindistan'ı. Aynı öyle. Mesela bir kolonizasyon, bir temsil yani asimilasyon. Mesela de او نقول يا محكمة استقلالية شرق استقلال محكمة سيدي قلتن وانا بشتكو او قرارا ام بجن دار ذكرنا قالك كردادان باشه وانا رابورا که نفسان جو وزارت داخلی یا شیخ سعید بیش آره وانا پشتی و گلک بسابان کش ام بندان ادام کردن و جزادانه پشتی و رابورا که جو وزارت داخلی را نفسان دو رابور ده مثلا وکیلی aynı وساده بجه به ترکیه عنده بجه müstemleke tarz idaresinin aynen şarkta tatbiki yani بيجن إدارة كولونياليست لرجالات يعني لكردستان ولا تطبيق كرن وقتها مثلا وزير الداخلي فيا نبي جميل بقى ودمه كي جميل أوبايدن فيا لسر في رابور تشتغل نفسنا عين نوصل بعربي يعني قوتنا عربية اللي نبي سوي تركيا ده من كل الوجوه موجبي فائدة يعني بالجهر عالي أو رابور فائدة خواهية يعني او گوتنی که مثلا وسا دبی و کلونی اداره بکن او دبی او پیشنهاد پر باشن وزیر داخلی دبیجه یعنی اوان مناجبه از دبیجم که وانا جبو برپسیار دولته او تشتین که دراستی رهنه گوتنه جهاورا گوتنه اوان جهه ل هایا ام بجن خواندوانه کی یا هم ولاتی کی نورمال جوی تشتیتونه و کرداجی گلک جاره جواتشتا تنبو يعني او تشتكوا قاعدة انت دم قلت وزير داخلي دبيجا مثلا عرفوا عدم عليه همني او بوطا وانا مثلا دوي وقت دست بالبوليتيكا تشكيج نكرم بيج مثلا سترانانين كوم كرن تركي عادة ميدانين فولكلورا ما حمود اشتري قلتن يا دروبك دنتاني ياجي وقت قلت بيج هناك تش برشا ما خرق بله يعني او يعني قلت قالك شكله هنا مثلا او مثلا سترانا فلان تقولتن انا جاركي موسيقى كردي قباخه كرن ام ذكري اشكاله ما لنا ذكر بو تبني دا تبي يعني او تقول لا كردولوجيا بشاطي عستبي كوم ذكرن نكون ذكرن أنا أزخذوا يعني على كذا مثلا نورمال ناجوات إذا بوكو أو تشت من بابن مثلا موسيقى كردي ستراني كردي فولكلور أو براف كرناوي فلاش خذ ريزك كردي بدي أنا قبا خبو يعني حتى مثلا روزنامة رسمي ده يعني رسمي غازته ده
mesela hemen bejin min çend car min xwendiye resmi gazete dibêje mesela her nevi plak wê demê plak hebûn tedî dema kevin plaka Kurdî, kitêbên Kurdî, broşürên Kurdî, heta xerîte filan binav kirine yani ewana dibe ji xwe li Tirkiye li Kurdistanê ji xwe tune bûn dibe ji derva jî wexta bên yani müsaadere bikin ew bikin. Ew tiştana ji xwe qedexe bû alîkî de jî ew tiştê ku te behs kir yani stranên Kurdî heta di folklorên Kurdî heta ziman alî ziman mesela gelek tişt ên li Kurdistanê wana kom kirin dewletê bawakî resmî kom kirin di arşîvên wan de hebûn lê wana hin ji wan mesela em bêjin gotinên Kurdî kirin Tirkî meqamê wê tu dibînî aynî wek meqama xwe ye lê ji ber ku gotin kirine Tirkî bu wek straneke em bêjin straneke Tirkî dibêjin müzîka Tirkî heta îro mesela wexta tu wê stranê Kurdî ew bêjî dikare bêje ku binê vaye ew maden dağı duman de tu ana bi Kurdî bêje çi mesela maden dağı duman zanım li mintiqa ew li mintiqa Çermugê wan de dibêjin bi Tirkî ew dibêjin bi Kunzavakî dibêjin ko madenê duman û Osman Pê Keynan û ew ya kirine ادویم خیزتن چه عزت altın meşe وکی جوانا گرته کریه مقام او کریه اتوی آنا بیجی خلقی بیجی چه آتیکی و aynı yani بسران تشته وزانه yani ev mesela müziki ev şu an sarıkat tişte yani vakti o meciji tevir dikin meciji tevir dikin o le tabii mesela Kurdoloji zevetir tişte nivskiyen bahsa ve dikin jibar ko mesela gelek fire mesela asimilasyonu هروها مثلا راپورك او راپورك ودام دغوتن جمهورiyet halk fırkası yani Cumhuriyet Halk Partisi de bejniru parti resmi tek parti yakane bu yani tek parti bu yek parti bu parti devleti bu ana mesela de sal 1939 de raporak wan he pir awaki vekiri البته از نخواهیم زدت برای ترکی بخونیم لیکن چند جمله مجبوری بوکو اصلی امر او ببینه از جبر جانا چند جمله ترکی دخونیم مثلا دو راپور ده ذکری گفتن yani او تشتکوانه ما بحث کرد دبیجه kanaatimize göre Türkiye'de en mühim milliyet meselesi Kürt meselesidir. Bir CHP dibece. O rapora wana. Debe dağ Türk'ü, yayla Türk'ü gibi tabirlerle hakikati kendi gözlerimizden saklamak zarardan başka bir şey getirmeyeceği gibi bunların Türk olduğuna da mazileri ne olursa olsun bugün ne kendilerini ve ne de başka bir kimseye inandıramayız. İcar. Ve bu yoldaki son teşebbüs 1934 tarihinde neşredilen 2510 sayılı İskan Kanunu ile yapılmıştır. Bu kanunun ruhu tamamen bir temsil yani temsil manavi asimilasyon. Bir temsil ve dahili kolonizasyondur. Yani bir koloniya dahili. Dibece hususi bir dahili kolonizasyon makinesinin iyi bir şekilde kurulması ve işletilmesiyle bunların asimilasyonu mümkün olabilecektir. Ve sakinleri münhasıran Kürt olan köylerin çocukları için yatılı bölge okulları tesisine başlanmaları devam ediyor. Yani az çend cümle tercüme edeceğim. Yani dibece her çende emberin Türkiye'nin çiyayine yaji Türkiye'nin zozanana jikurdara viya de ne kesba vardı ki ne kurbu khaba vardı ki o emj de rastı bizanın ku avana yani em kha nakhapinin bu gotinin ne rast دبی مثلا قانون داوی که سال 1934 جبو اسکان مجبوری درکت دبی اویا یعنی روح و قانون اصل و قانونی جبو اسیمیله کرنه kolonize dahiliye yani kolonizasyon dahiliye. Yani civan raka bina nav Türkabci. Yani koloniye dahiliye nav khoda. Deve ev mesela kolonizasyona dahili vek makine ki baş deve bikaranin da ku em Kurda bikaribin bihalinin. Deve ev jibu zaroken Kurdayn küçük deve دبستانين امبيجن ليلي يعني شبي شو كل زارت لو الراد زند ورد مين
بمینن داکو زاروکی وان بکن ترک اوا بذکری افتشتان نفساندنه هر وقت تشتكو قالك او تشيكن جماعه يعني بالريبه شخو او تشتكو يعني هم بس كده دنسينن لسر مناقشه دكن ام بين رابورك دنفساندن يا لكلنك دن شكرن بشتوي يكون معقول دبينن وانا تطبيق دكن هنجوان مثلا صرناك ام بين او نمونك تقول مثلا تركيا مهاجر بلغارستان عنينا مثلا دشت دياربكر يا نيز دياربكر جيكي او انا نكارب نور بمينن هناك راضي يعني هناك حتى جانا دبن نيل كردي يعني او بخواجي في تشتي باشي مناقشه دكن دنا تركا دجي مثلا دبن او انا مشان او مثلا اسمت ان رابورك ويها او مثلا دبن او مشان او دبن ترك والحاصل هن خواتن وان اوبراسيون وان بسرناك اللي هناك شي ساودك وقت سرناك مثلا ريكدن دجربينن تشتكدني كو ديسا قالك لسر ساكنه مثلا الزمان ام زمان قالك ام زمان جرينجا جماعه باشتر زانن مثلا اویا سال 1925 تدی او که پلانا ام بیجن اصلاحات الشرقي دقول شرق اصلاحات بلان مثلا دويره ذكري يعني قالك تشتي بالتفرعات انا مثلا مبدئك هي ناو باجار كردستان اجمارتنا ملتي خاربت دياربكر بدلي سوان موش روحا ارواني خوزات ارجيش آل الجواز خلات بالو چارسنجاق چمش gezek Ovacık, Hısnı Mansur yani Adıyaman İro, Besni, Arga yani Akçadağ, Hekimhan, Birecik, Çermik. Ve ne vana bir hecmardı. Develi Vandara, Çili yani develi Vandara, Çili merkezi, li çarşı, li dairenin resmi, li xwendegah, li bazarı, dervey Türkiye tu zamanek develi neye axaftın. وقتا بو اخفتن او کسین کدا اخون دپیون دوی بین جزا کرن دوی boku mesela asimilasyon halbuki mesela bir temsilin yapılması için Kürtçe konuşmak meselesi üzerinde durmak icap eder. Halk evlerinin, bilumum memurların, devlet daireleri ve müesseselerinde çalışan bilumum memur ve müstahdemlerin Kürtçe konuşmalarına katiyen müsaade edilmemelidir. İşi olan köylü Türkçe bilmiyorsa köylü ile Kürtçe konuşmamalı, köylü memur olmayan bir tercüman beraberinde getirmeye mecbur tutulmalıdır. Yani bu Kürtçe'ye geleceğim yani boku mesela asimilasyonu bile develi tüderi ev bacarıkum ve bahskir Kürdine ya xaftin fırsat neyi danin müsaade neyi kirin eğer kesek Kürdi Türkiye zane deve memur devleti bugüne Kürdine peyve diğer ku Türkiye zaneci او دبه به مجبور کردن که هر یکی کرد یکی نه مامور کرد کو ترکی دزانه بینه با ترجمانی او نباس جوجی با کو تشویق کردن کسی دن ایکو مثلا وقت تشویق تجی یکی ابو برجمه ترجمانی بک او دبه به قیمت او دبه استاتویک زارو که تجی دخوازی ببی وکوی شو خاطری مدیت یعنی ملت نه دگوتن نشته خوازی اجی وکوی من زمان بزانه بو تجی هر وقت فلان کسی بخوینه ببه معرف ببه مامور او بزانی مثلا گوتیه کو کردی وقت نزانه جی پر کردی نپیوه و مامور کو کردی مثلا لو دایره مامور کو کردی زانه برا بویر کردی نپیوه او دوی هر یکی کو کردی دزانه ترکی دزانه بینه یعنی mesela işte ne normal bir ama ya bir keseki ku va tedbira bistine. Le devleti بدون درج حساب وات اشتاكريه. ولكن قلت يعني او جوره ام بيجن رابورو يا جانا كتابين بفي هواتنا نفسين هذا كما قلت پر وشارتي بون لسروان دهات نفساندن كو او يا وشارتيه حتى مثلا او اسمت اینو سرک وزیر وقتا پروگرام پلانه کی بحثا ودکا جار کی جی کده او بخواد بیجه جوه پلان جبو درسمه کردن درسمه بحث کرده بیجه او پلان پروگرام او جی یعنی بری سر هیلدانه درسمه از وی دوی بیجم یعنی بری سال 1937
والدرسمي چی بکن چه اپراسیون بکن چه وام بیشن ارشیوی داری بکن کنترل بکن اوه ترکا بس که دوی اف پروگرام اف پلانک و شرطیه دوی حتی ترکیه بیشن مایت مامور هم بیشن قای مقام جیوی در جارنا ماموره که او دکن او جین وكيل خامخام بيجا يعني حتى دبي مايت مامورج دبي هاوي جيتونه به دبي جفي بلانت تاني چند كس بين الهاوان ويتشبه يك ام بيجن او دبي جا تركي اجرا وكيلleri يعني وزير يعني كوما وزيره انجمني وزيران وقت بيجن يك او دكارن بزانبن genel kurmay başkanı ev Serek Erkan yani Serek Erkan askeri Serek Meclisi والي ودو مفتشي عمومي ويكشي مفتشي أوردي يعني من هجمارة أوانا هشت كسن هشت كس ووزير يعني هشت كس ووزير لسانها أف كس تاني هاوان دفجي بلاني هذا دري وانا هذا كس جوي بلان تونه يعني أنا بفكر مثلا الدولات تشتكي دكا وشارتي دكا وقت تشتكي وشارتي دكا معناه أو نتشتكي مشروعة يعني نشتكي عادلة نتشتكي نورمال لنا أجر نوسابة دولة وقتها مثلا تشتكي نورمال بك غزمتك بك شما بشرة وقتها دبوا وشارتية معناه أو نتشتكي أو تشتكي نهخة يعني أم بيجن قابع أشكره وخلق عازبة بدلو ما بتشتكي وشارتي باوك وشارتي دكا يعني الريو بلانو أم بيجن ماتورين دولتي جرك دولة من مرد كاره بيجر پر تشتن جه بکارانینا مثلا یک جوان کو تدی میگو جان هنتشتا مرو نافکره يعني مثلا تزانی ایرو بناو کردا و کردستان با کرد پرولمک مثلا دخوازم درخن ناو بینا کرمانجو زازا کردن کرمانج ام دبیجن یا دملی یا او ايه كرمان مثلا بروجرام كوسا انا دار دخل حتى هناك كرمان جدا بخجي علوي سني يعني او تشتكي دي مساله ده لازم نمونه كي تشتكي انترسان بيجم مساله تديرو انا كرد كسا işte دار دخل بينا وزازانا كردن يا زازاكينا كرد işte دجمناتيا كردادكن وقت دي كرمانش تاني كرد بن وسانيش دخازن نشان بدن كو زازا جوان جهه بكن فلان مثلا افتشت دسالة 1961 مثلا جوان رابورا يكي او بروفيسور حسن رشيد تانكوت من بحث كري او مروي اتاتورك تدي جو از وي از كرم بروفيسور او مثلا الرابورا خدا 61 او بيشتي جونتا 1960 يعني بحث اقول لك تشتادك اللي تجي كده از Türkiye'ye dokunuyorum aynı usadı bildi bence şimdi tek bir yol üzerinde yürümeye mecburuz. Bu yol şudur, kurmancılıkla zazalığın arasında bir Türklük barajı kurmak. Vekili diyece yani. O devamlık diyece Erciş'ten Tunceli yakınlarına kadar uzanan bir hattın güneye doğru 50 kilometre derinliğinde bir yerleştirme bölgesi saptamak, amaca çabuk ve kolay varmak bakımından gerekli görünür. Bu yerleştirme bölgeyi ikiye bölen Türk barajı olacaktır. Yani diyece Xatakici Erciş'i hatta Dersimi Tunceli Bikşine Emberin Usa Farazi Usa kabulduka ku Ali Jore Bakuri Zazana Ali Başur yani Cenub Emberin Kurmancın deve xateda 5 kilometre 5 kilometre ve xatı ve kemerek yani vur Türkiye'de em bicibikin و پاشی تا تفرات و او ترکیه چنه مثلا ترکیه هر درجه جور نابن چونکی مثلا جغرافی هوا انطباق هوا دبی مثلا منطقه بین دریای رش قرادنیز yani هم جور ترکا بینن و 5 kilometre و barajek nabena kurmancu zaza tabi plan program kiriyor debê zaza me çawa bikin Türk behsawî tiştî dike tevê ew tu zanî Sûriye ew heye كاميرا عربية ورد بيجن الهزام العربي يعني كاميرا عربي وباشا بعث هو تركان كارفيا بكن يعني او برو مثلا بلان كن اللي بجينان نكارن صار نكتن اللي عربه مسكرن او تزاني الهزام العربي يعني او كاميرا كنا بين
بين كردا أو كرن عرباني مدري عرباني بيجي كرن وأنا جو خش استوديو أو باس بشتي شو استوديو بلان أم بيجم تطبيق كرن يعني أبتشتكم مثلا كرد چكرمان چیز آزار نافکره مثلا یا أم بيجي صار شستي ده أو پیشنیار کریه يعني این کو وی پیشنیاری بکن مثلا چما ایرو نکن چما تشتندن بکار نینن يعني اولا به همون به پلان و پروگرامن هر وها مثلا او تدیم ما قلت هن کسین کو واتشتاد نفسینن وک جارنا وک مامور اداره کار دولت نه جارنا جی مثلا وک نمونه كم بحث كده كاره بروفيسور بعد كاره كي ضابطك به هن جوان مثلا بتاولتي لسار تشتن هن بابتها ساكنه مثلا او بيجن حسن رشيد تانخوت لسار علويه مثلا تشتك خبات وهي يكي مثلا الوايك نازمي سوغان او لسار زازا مثلا خبات يعني لسار قزل باشا كتبك وي هي تصاد وچار شوید مثلا مرو بحثاوج ده بك اوج مشهور تدي شكر محمد سكبان اوج نافداره او يا مرويت او ذكري او يعني انتي كردولوجي مرد كاربيجا جبركو دسبك هوي نوعيه او تزاني او محمد شكر سكبان برد دما امبراطوري عثماني ده دنا تنظر كردي ده حتى اكتيف بويا يعني وبشتي يعني بشتي جمهورية دما جمهورية ده دسبك ولا العراق مايا لو حتى خابتيه باشا دچ او انترسانه باشا دچ فرنساي ور تشتاق دنفسنا بالناوي امريكا ساكورت اگر ترجمه بك انترسانه او دخوازه وغير تركيا يعني ادامه سالن سيدا تشتبه دخوازه وغير بوكو جي خوش بك دوي كتابه خدا كتابه بچوكه يعني اور دبيجا ترك كرد ملتك تورانية وقت تركن باز مصطفى كمال ده تشتي وسا دبيجا وباشي جراد قال تركيا البته كس تكليوي نابه ولا تركيا تجي وقت دكتوره كيف عم بيوان رفيق حلمي للتجوي كتابه كده نفسه راست جار او كتاب جي مثلا لتركيا دسبيك ده صار هزار نسل هفته ده مثلا ده كوارا بلغله لترك تاريخي درجسي او كوار هي مثلا لور بشي وك باش چاپ كرن باشي وك كتاب دار خستنا بيا اوياجي تريما بحثا كتاب محمد شريف فرات كر او جبركو كرده و باشي وغر يعني دونك دبيجن يا تركي بابا وغر او غرك جرب كارتين دم من محمد شريف شكبانجي شكري محمد سكبانجي او جدمك كرتشيبو وفهم كركو او مثلا تشتاق جدرناوي وكرد تركن او بخاجي غاد بيجا كرد تورانينا قالك جرب كارتين ترك بارستان بيجن تركيا تركيا حتى مثلا تشتاق انترسان او طبي او ناس تكن كسن وسا جبيرناكن حتى مثلا وقتا كو عبد الله اوجلان هات كرتن هات محكمة كرن أو قالك انترسانة كنت محكمة ده تلي قالك فرس جهات كرن جاء وكاتا يكي فياجي فرس كر قلت تلي كرد ما كو هناك نور خواندوان يا جوهبارا بيجن نزعنكم محمد شكر محمد سكبان كيا أوقات ورجي فرس كر قلت در حق محمد شكر محمد سكبان ده چه فكري تو چه بيجي از خوازم أي بيجم يعني مثلا حتى قرتنا عبد الله اوجرانجي فيتشتي بكارتين يعني او مثلا درجه تدي ما دام اقول مثلا دكتور فريش تشاو بكارتين او خباتين كوي دمي كرنا يعني بتشند اواي بكارتين تشاو جوار مثلا فداوي هذا تشاو بكاربنجي استفاده بكن بجوره جي استفاده دكن وجد توارغو مثلا بو محمد شكر سكبان تشتك يعني وقت كوتن ما بيستيا دوتن قويا شويه او تستنى مثلا جوكو قتل عم تشينا بقى كردان نكوجن تشتكي او يعني شايك واجي ابو شايانا او قلت او ويغو ساكوت
لی او تو زانی مثلا تو خاین اکو خیانت بکه اکو مثلا اصل خاین که کس نبیجه از مثلا خاین والله از جاشم یا از اطراف چیمه مثلا اکو اطراف دکه دبی نظام چبو ایش خرابه تشتک بیجه یعنی اکو مثلا ام بیجه کرده که وقت دجمناتی کرده دکه دبیجه جبو قنجه کرده میوسکر نظام یعنی ایش خرا ترکیبین گرک سبب که تیوا بکه یعنی او تشتكو او جي دبيجا او تاوي خود باريزا تلي معرفهم دكاج خرات تشتك سوا ذاك دبيجا لي او تشتكو دبيجا نراس جبر شي يعني مثلا او دبيجا كو من او تشت من قد كرد تركن او تاز يعني داكو كردنين قتل كان لي او تشتكو او تازاكو او دبيجا داري ويج خو هبو يعني شخوا تركادو قوتن كرد تركن جخوا يعني تبي او تشتغل نوننكو او تشتغل ما بحث كن هر او مساله او صار سيده في تشتيدك ل تركان بيجن جسارن ما جو صارن دهي بس بكرنا كود بيجن كرد تركن وكرد جدي كان ديسا دكن و يعني او تاز يعني تاز دولتيه تو تاز دولتيه دو باريزي يعني او مساله كو او بيجن من در خستي او در نخستي او برج خو هبو تو تصديق دكي تو دخوازي تأكيد دكي يعني والحصل خود باريس اللي هو نراسته إيجار أو مسألة يعني ما تدي تشتكي جوا اسمه كرنا كردا عم بحث دكن البته عم درج بيرنا كن يعني تاني جبو كردانة جبو إيه ملاتن بندستن تركيا إيه دنجي جبو اسمه كرنا وانجي بلان برنامج تشبونا مثلا كتابك يكي بناوی تکین آلپ یکی جهوه اصلی مویز کوهن مویز کوهن ترکleştirme نابی کتابی مثلا کتابی نویسنده ترکleştirme سالین 1920 ده yani دو کتابی مثلا او بخوا اصلی جهوه جا جهو مثلا دوی چاوا ببن ترک yani چاوا وک محمد شکر محمد سکبان دوی كرد ما اشت اصله وان تركيا ياجي ما شريف فرات شوا دبي جاكو دبي او هم ولاتي ما كرد دبي في زماني درجه بردن ببن ترك او جو صادر دبي جهو شوا ببن ترك بحسب تشتيدك مثلا يا ملات النت ترك شوا ببن ترك او كتبك بشوك على سروي في تشتيات يعني ساندن رابورك سرکارکانی ترکیه genel kurmay başkanlığı mesela debece yani vekili debece am debece sabıkın ku tedi Kurdistan Kürt pranina ha am sabıkın ku wana bakın hendikay yani minoritet yani yani o pranina am de wan bakın akalliyet Türkiye debece Kürt ekseriyetinin akalliyete tenzili yani am sabıkın ku hecmara wan debe ام بيجي تركيا كم تلمبه يعني حتى مثلا داماوي وصاد بيج دبي لور ارمني سورياني كلداني كوهنا دبي مجبور داخل يعني او يعني حسب وانجي دكا ديسا تشتكي دني كو دبي چارچه دا خازم بيجم نقول يعني مثلا او رابور يا او كتابين كو ما بحث كر ما وقت دخينه تشتغل دبينا كو أنا هفدوجي ناقرن هفدونا جبر شو مثلا جبر كنا راستن أنا مثلا راستي تري راستي تجبيجي أجبيجي من راستيه لوقتها نراست بتبعواكي دبيجي از بعواكي دبيجي مثلا در آخر زمان كردي وقتها دنبسين هر يك تشتغل دبيجي يعني هناك دبي نظام فلان دري هاتي çünkü تشتغل خباتك علمي تونه gerek جوان كردي نزانن لنجويستشنن امنجن نتني كردي خباته وان صار زمان سيستم زمان مثلا ايوان جيتنا مثلا ميرك بين ضابطه مهندس زمان اتيمولوجيا كردي اري مثلا سوي درسنا اجا تاوي جبركو تاني نكسك درسنا كان كاس درسنا اجا هر يك تشتك دبي تشتي وقت تركي saçma سو تشتي برابا يعني مثلا اي دبيجي يدن هفدو ناغرن وقت نفسنا تاوي تشنا فكرينه يعني نظام مثلا إذا شنو بساندي يا سبب شو بنفسنا تشتي بر عجب دركتنا أو يا تاني جبوا يعني وقت جبوا يعني
مر وقتا مثلا بنرخنا بخاطر كارمون سابيشم كو اوانا مازنك دولمند جبو فالسيفيكاسيون يعني خاپاندن و سخته تکراریا اوا که مثلا تو تشتک سخته چاو آوادی کی چاو بکارتینی دولمندی که دوی وارد جبو لیکولینر مثلا سبه روز مثلا یکی لیکولینر لسر خبات بک مازنه که دولمند تشت والا يعني تشت برادای اگر معرف بیجه جبركو هاودو جناغرا يعني سيستماتيك تشتكننا تشتغلك عجبت هنا كو ازانا نكرم بحسوا بكم جبركو شش عبد دقيقه معايا ماشي اب كاسيكو امبيجن اب يا او كودولوجيا بشارتي او تشتكي او جبو دولتي هو لا ابدا يكون مثلا ابي كنت بوتن كرد تركن او تشتكي وصل اتيمولوجي او بروفيسور نهاجي هنا ونهاجي كمان تلفزيون او تشبيشن مثلا انا راستي عندك كتير ميداني او انا عندما ماجي كيم ماي اري بري يعني اولا ما ذكر بيجي دو يرو مثلا كو از دزانم دو شكل وانا انا باشك جوان دو ما هم تدي ام قالك الناس دخازم اوي بيجم يعني ايش قد سبيكر تدي من قلت از حتى صال حفتي ودا همو منكر وقت ما ترناك جبركم ل او تشتكو تا برسكر يعني ام بيجن دو مرد كارا بيجن دو قسم باشك جوان دو يعني قسمك جوان هن وك برد فكرا يعني مثلا بيجن عبد الحالوك تشاي بروفيسور انا طبعا بنا بروفيسور يعني تو مثلا تو يكي ما بي مثلا تو الكجي يكشي لور باب تاع مثلا اسستانه تو يجدك دوتشان تو يجدك بروفيسور هاودو يعني بالذهنيات ايديولوجيكا يعني انما مساله علميه هردو جنا علمينا يعني مثلا عبد الحالك تشاي مثال يعني او لسر كردات اشتاد نفسنا دبت تركن يعني بر النفس عندهم دبت ترك انا جي وصادف çünkü millet vekili انا ابويا ما بس ما بي مثلا برنامج كده من قداري كدركت عيني ذهنيتي وكعبري يعني هن جوان وكبري فكرن كو كرد تركن ودخازن وسا بيجن يعني عين زينيتا اسد محمود بوسكت يعني بو هيدا فكرن باشك جوان جي ايكو هين بشك بعقل تر مرض بيجا وانا يدي نكارن يعني دنيرن كو مرض بيجا كرد تركا ترناكا وكسي باورناكا وكو رابور دج قلتبو يعني دبي ام خلنا خابين دبي كرد اصلوان نمهمه يعني تكاره مثلا اصلوان جهيبه ترك نبج لمهم ام هم ولاتين تركيا ام همو دولة دبي باريزن ودولة ام بنا ملتك دي تريد دبي نشت ام كشدانا هفودو ام بنا مروها حزار صالة ام بهورنا ولا تيما يك باير عالم يك آلات تشخنا على كردات وقراخد كيارات دبيك تكرد تو مجبور دکی تو لیده خیلی گنده وید شوتینی مالا وید شوتینی تو مجبور دکی کوش دکه تو رجاوی تو دگو هم تولاب بود تو تولاب دکی جو خواهی لویج تو لیده یعنی نتیجه باشک شی وسا دی نابجن کرد بجن اصلی ترک لیده بجن ام عین ملتن دیسا دگو ام دولت به پاریزن ام غزمت دولت آخر بکن يعني فارياسيون وسا هنا بالنوانس وسا دناوان ده هنا يعني هما ايكو تدي وك مروكي علمي مروكي كو براستي لغو علمي حركات دكا زانستج خرا وك بيوان دقرا تدي رخنا لخوا دقرا بيجا ولا من غلطي كر شاش بوم راستي كسي وسا هما بيجا جوان كسي ناوان ده هما بتوننا يعني تقريبا بله 4 دقیقه مایی یعنی 3-4 دقیقه اگه گفتن داوید خوازل سر کردولوژی و شارتی یانجی بله یانجی دش کردولوژی یانجی بجن دمک میگوت بو سخت کاریا نظام چه تو بيجي يعني تشتكي حكومات تخاطب بيجي يعني يعني المسألة تقريبا تشتكوا يعني أساسي تشتكوا ما خواست بيج من قوت مسألة جرك فراية دور درج بيج ما قلت يا حتى صار هزار نسوا حفتة بحث بكن أم نجيش تنوي درج بركو وقت كيمبو لبشتيج تدي هن جوهرتن تشيبون أم بيجن توجد زاني مثلا صار بشتى هزار نسوا حشتة جنتا حشتة يعني مثلا دزجا كعواكر ترك كلتورنا عرشترما انسو لو قالك كتاب دركتن وجوانجي باشك جرينج لسر كرداون يعني يجا كتابن عجيب مثلا ناوي تدي بارد قلتن كرتنا دوا كتابا ايجاد به كرت تركلري
Mesela kitapta işte Zaza Kurmancı Uygur Türkçesi. Yani işte tabii kat ko rasti ya ambejin ilmi tiştek alakavi tünet işte visa gotin. Avanaj yani ser neketin merdi karaveci dua tiştalaji bir ser neketin. Yekşi belki merv bir kurti bir çend cümle bahsa İro tabii le üniversitenin Türkiye baş Kurdiya zamanı Kurdiya tiştek merakin. Evet yani az duhazım çend tiştalı serveji bejim elbet tabii em vak Kurd duhazın kurulu üniversite başın Kurdi ve ben leser Kurdi le kolin çemin elbet ev dahaza her Kurdakiye. Le devlet bi qanata min yani tiştehen işaret heneku dikare viyaji bawaki xarab bikarbine. Mesela işaret çavan bejin mesela Dersim'e Tunceli Üniversite Dersim'e evde Tunceli Üniversitesi. Mesela başbakanın Zazaca ve Kürtçe. Bu numune az dibecim yani. Vur mesela duhaza Zazaca vakta dibece zamana kidin, Kürtçe dibece kastavi kurmancıya dikkat işte gidin. Vakta mesela xandakar hava ve dere beşe Zazaca bixine ve beşe zamana ki min cihe ve bir kadro şuara çeker. Kürtçe kurman ve cihat cihe bike. Tabi hatta ha ev dere wan ev saxtakari tiştekuma bahs kirin لسر بنگه کی پوچ والا تشتک دست وان دتونه بو جنها شونده دکاره ام بجی کادر وا چکه جبر کو اگر ارمانجا تا ج üniversite ج انستیتوی ج اکادمی نخبات علمی به تو دکاری دیسا ام بجن باوا کی دن اجاره و خاپاندنا خا و تشتی ساختکاری باوا کی دن بدومینی yani az tabii hevedekim kunna usabe inşallah az galatın le işareti usahana ku devlet dikara bivi havi hintişta bikarbine mesela numune yakum min da usaya le kurji de meselede şiar bin baku em bejin vakta başı Kurdi vadibin ya başı lisser Kurdi ya dar hakkı Kurdi da şitvedibin براستی خدمت کردی بکه خدمت ملت کرد بکه خدمت علم بکه یعنی üniversite şu kadar normal de ve sabe de mesela da de mer şiar be o ambejin bishopine vakti bejin yani. Eyvallah. Gelek spas برای تماشاوان ایجا ام هاتن داویا برنامه خو حتی برنامه کدن دبمین خیر و خوشیله